Ćao svima. Izvinite što Davi trenutno nije sa mnom, zato što je on u školi. Samo sam rešio da napravim ovaj intro i u ovom snimku ću vam pokazati 5 osnovnih skillova ili takozvanih trikova koje možete uraditi na utakmici ili ovako kad se samo s drugovima zezate. Pa pogledajte, izvolite. She was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise.